میگم ایزنک چوی خیلی میکنه خچه این برای چی خچه میزنه روشا میکنه موشا میکنه خب بعد آخر بعدی مرگش فهمیدم که همون خود چند سال کلان کتی وای داشته همین خیال کردم که همون زنه که من هیچ ندیدم دارم تو از زنی دویمشون فرزند ندارن؟ همون روزه که اگر چی تشکیلی شد منم خیلی استان دکجوی صدرنی دکجوی او خانه ما او بویه که بود نیسته دیگه در جنوب شرکت ما باز یک سکیت خود را اعلان میکنم میتونه با ما روان کنیم ویدیو را ما به شما سکیت میکنیم و اینچین برای خنی که واسه پلین پرستاتید مردونگی را وقت کردن مهلت هم خوبگی را زیاد کردم برادرایی که در شهر خوبشون میمیزن مثال خوشنا قبیله نمیتونن برای هم هسته و اینچین منتالین برای روماتیسم بوم درد شامپون استرس و شامپون برای پیشگیری از سفید شای موی سر هسته ویاگرا هسته برای دلگیرش مهلت هم خوبگی را زیاد کردن و اینچین برادر جناب برای خراب شای چهار تمین الهدایا نرک و دوغوی رو گم کردن خدا بالان کردن آدمای کلانسال و خردسال داشته پروتئین گینر ها میتونید همه توارا از شرکت ما دسترس کنید منه بعد اول نیک سرودی یکمش همون سرودی موین با سرکن برنامه سوپ و وقت نام برآمدگی بود همونجا دا تکلیفش کردم و پیش پیانینا کتی و بهادر غفورزاد کتی دو کس رفتن همونجا یکم سرود شد بعد سوپ دا کدم پرتافتم نشان دادم یکم برو همین سرودی موین کتی دست سوپ برآمد کرد بعد هوای بد بود که بعد سورابی من سورابی موین شد موینی تاجیکستان برآمده هم خیلی آوازه شد یعنی یکمین نفری که فرزندش ما رو دستگیری کرده است فخرالدین ملک است فخرالدین ملک و دیگه بود بچه کوچه‌مون در حافظی بسیار میرفت همین فخرالدین ملک کتی رفت و مشق کرد لیکن یکم سرودی باید که تاجیکی به موی نخونه باید سرودی تاجیکی خونه سرودی همون بچه خون بچه نمیدونم چی نام داره نمیدونم برو مردم نمیشه خودش همین کفت رفت روش یفت و همین این کتی و کتی اکای زیگ میگفت میرفت خونی ذکر لودا میستاد اکای فخرالدین میگفت میرفت خونه و میستاد بعد بود که مهربان اگه پیدا شد خب با وای کتی رفیقی کردن بعد هم مهربان کتی دوستی وای شدن ده جانی شدن هم خیلی هر دوشون فقط میدیدی که همین سرود تر میکردن و توی آدم میگشتن و گفتی این بچه هم که نمو که بهرامی که میرزا شو بسیار آهنگوش هوای موندگی بود سرودایی که من همی اکا جان گفته یک کستا میچسبید اوچه جان گفته یک اون زنه که خودش باید همش موچی من دم اونمش رنگ اوچه میدونم منم که کده همه در خودش جلب میکرد بچه منم خیلی انسان بود و بسیار باید همین باید نظم میدید سگه حیوانوی و سگه اگر چند دلار میگفتن که و سگه برای سگ جانش میدونم همین پول داده همون سگه میخرید یا که یک پاپوگای من باتوچکی توتی و بعد همین کالری که همین نوع همین خیلی که رفته قفسه قیمت میخرید همه به آورده جو میکرد اینجا من جنگ میکردم همین سکس ده خیلی چی نمیشه بعد خانه بیبیش بعد حیاتی نه خانه مادرم همونجا بود بسیارتر همونجا دوست میداشت حوالی ناز میدید همونجا زو پارک کدگی بود حالا اون قفسه‌اش همه چیزاش با دادرم دوام داشته همون پاپوگایو همون کالریکو همون کابگو ایا کاب چند تا آورده در چهار طرف خونه سهر میشد میگفت که ما هم حلوات میبرم و چکی آواز اینو میگفت این دفع کن همین آواز بده بده من میزنم او چه شما چی نمیفهمی میگفت اینو میدونی آدم در چخیل وای میبیارن شما اصابتون همینو کتی آرام کنی میگفت چقدر همین پرنده و حیوان و همین کاب هم خیلی ناز میدیده بسیارتر همین ویشته هم خیلی چیزا بود خیلی همین اوستا گفتن که انا سهرابی سفر زود شده اگر در مکتب میانم میگفتن که رستم و سهراب من کینوی رستم و سهراب تماشا کردن اینا سهراب مادم برای آنکه فامیلش رستمش بوده رستم و سهراب خبر فامیل چیزی آتش گرفته چه گرفت سهرابی سفر زود کرد 7 سالگی ما 4 فرزند کردیم پدرش به بر وقتی جدا شدیم 4 تا فرزند بود که بی پدر کلام شدن پدر ندید همین خودش حرکت کرد که چه در چیزی من آدم ها برو رای حافظ شوی قد نصیحت میکردم آوازت برو وردی تمام دنیا اونجا تیم میشنوسه
همین خودتا وای کنده آبرو تا نریزون میگفتم نصیحت میکرد میگفت که من آبرو با اندک من نام آبرو آوردگی نیستم اونجا برای یک نام آبرو آوردن چقدر آدم عذاب میکشه من نه اوتام وای کردم نه اوچه من گویا که خودم وای کردم خیلی خودش به دوست میداشت بچه من به لباسوی همین چیزش بیبره لباس پوشیش به حد وای بود بزرگ میرم چیزی که وای میخرید پگاش دمی بودن که یک زنک بعدی مردن شما گفت که بچه هم که 15 سال فرزند نکردم بعدی 15 سال فرزنددار شدم بچه هم 15 ساله بزرگ میبردم میگفت که رفتیم و چه رنگی و فوتبالکای اکای سورو بروکی اکای سورو میگه که فقط لباسی که بچه تو میپوشه انا هوای میبرد میکرد میگفت که رفتیم ابوذر هم خیلی چیزی افتاد برای اینکه به حد همین لباس پوشی باید بوده اهمیت میداد لباسی نغزه بسیار دوست میداشت لچق بسیار دوست میداشت برای خودش به حد باید میکرد شما گفتید که بدون پدر کلان شدن وقتی که کلان شدن نامدار شدن همچون یک سراینده مشهور شدن بعدن رابطه برقرار شد همراه پدرشون که بعد پدر هر روز زنگ زد که من پدرتون بیا وای که من سرخ کن گفته خیلی با میگفت که پدر هم چقدر نبوشه وای پدری من باید که وای کنم که من بچم رفته دوشا گیر خیلی کرد نکرد موجود شدی هر کس بد کنه نیکنه برای خودش کنه خیلی با میگفت که خیلی من با پدرش رو باید میکرد یاردن میداد و چیز میکرد یعنی نگاه بیل میکرده رفت و آمد داشتن خیلی نام رفت و اومدی وای نیو کمی همین تلفنی گام میزد و میگفت که خیلی اوتم همین کن یکون چی پوشم یاردن میکنم تو در وقت دانشجویشان چی پدرشون یاردن نمیکرد؟ نه پدرشون هم که پرتوف رفت یکون برسراب نکرد بعد که اوفیس شد و باید شد بعد توی اولش تا یکم زن گریشته دو زن گریشته که بچه یکم زن گریشته بعد وکر که اوتم فیروز کنم دو بیرون که اوتم دو نگیره باید بده و پدرش فیروز کرد تویشته توی یکمش مهربونی روشن و سروبی سفرزاد هر دوشون یک روز زن گریفتن یک روز تویشتن یک طرف خانه در تویشون گذاشت این آفیس که بود دیر می اومد یا امون کلیپو میکرد باید زن بود رشک کرد تو کرمی رشک باعث جدوگی بهش شده از این دیم نباشد خوب بود مناسبتشون نه خودشون انتخاب نه خودشون یا دیگرشون نغزیده گرفتن خودشون انتخاب کردن لیکن رشک هم که زن منو چه رو کنم انا تو کلیپ کردی انا تو کتیبه رفتی کتی این اومدی همه خیلی باعث جدوگیشون شد خیلی در موبایل دخترچه دارن نگینه جا واسه دخترشون 17 ساله شده که 18 دارم خیلی مدر شد شما را خبرگیری میبین؟ خیلی میبین بونو وقتی روزای این پدرش میبین روزای در این پدرش با روزای تولدش داریم تولدشون کی بود؟ روز 12 مارت 80 به دنیا اومدگی 10 دکبر 2010 دنیا گذشت برای گرانیت شما توصیه دادگی بدیم این سیم بور میشه که ما این برادر رکلام کرده هستیم این برادرایی که طرف کانال ما رفتن 100% با باوری رفتن ایگرنس گذاشتن اومدن با مو در تماس شدن که چخه رفتن اومین چخه ایگرنس برادر نکی گاب نیست خیلی هم اویجت هزار رحمت با برادر مهروپرو بسیار ناز خشرو رفتیم اومدیم ما خیلی امید نداشتیم بسیار ناز تنش خب از زنی دویمشون فرزند ندارن؟ نه من کتیم 11 ما زندگی کردم ینوری 2010 توی شدو دکبر آخری سالش بچم را گذشت دنیا اینه فرزندش شما داده گسیل کردید نه؟ زن دویم شما این دختره مرایم نداشت بهم خیلی خوشبخت چشم میشمارید که من نکنم به حد نغز میدیدیم این چقدر نغز دیده گریف ای دختره برای این چه کرونا که بعدی من باشم که گریه میکرد نالو میکرد سرای منزلش میرفت ای دختره گون این نداشت دو دیم بودیم خراب بچه من خوشبخت شد تقدیر روی ما هم خیلی بوده بچه من همین قدر عمر داشت صدر دینی نجم دین استانی عزیز مهربونی روشن
файзали фозилов. имрӯз шуморо хабаргир меоянд дӯстоша? ҳай бачама ку 11 сол меша ки ман ҳамин 10 солу 7 моҳу 13 рӯз шуд ки бачаи ман аз дунё рафтагия. ҳамашон меомаданд 5-6 сол ягон маъракош ягон чизош берафиқошу беояш намегузашт. ҳама пароканда шуданд. шумо ҳастед? ин ман додарам инҷо уже мактаби юнасипи 10 мехондан инҷода. падаршон ҳоло ҳаст? ин падараш сураташ ин суҳроби ман ин падараши ман хоҳараш. ай майдакишам ка хушрӯ буд ки баъзеҳо мегӯянд ки қабл аз маргаш як тарсу як ҳарос дар вуҷудашон буд. ин чӣ гуна тарс буд? Аз кӣ буд? Аз чӣ буд? акурами намедонам ки ай чӣ тарсиду ай кӣ тарсиду. ҳамин як тарсу як ҳарос дар даруни дилаш рафт. ман аку боча ахир чӣ коре мекунам гуфта. маман боша чӣ кор мекунад тия ту чӣ кораи гуфта хеле гапоя мезанӣ дар бораи одамои хеле фикро мекунӣ. оча гуфт мана муроҷиат карсудиян 3 рӯз буд мана рӯз наметиян гуфта. хаби омада гавзан кема мехез мози ба сарша мерам ай ки буд ки туро хел мекада. ҳоли гуфт ҳал мекунанд ҳал мекунанд ози гуфтагӣ гуфта ози қафо шудагин ҳал мекунанд ҳеҷ на ҳал кунӣ шо нафаҳмидем на ҳеҷ. 3 рӯз пас омадан гуфтам бачат мурд. чӣ орзу доштанд ки амалӣ нашуд? орзуҳош ҳамаш дар дилаш рафт. гуфт ки ман як консерти калон мехоҳам барпо кардам. он вақт кӯқи борбад бай буд консерт медодам. ман мехоҳам як бор консерти калон кӯқи борбад да тиё мегуфт. мегуфт ки ман мерам пеши муин мерам мегуфт фақат ки ба яке омадам ки хурсанд ай дард омад. гуфт ки ина бине гуфт муин худаш омад тоҷикистон гуфт мана таклиф кардан гуфт ҳама одамое ки муинӣ мехонанд пеш файрод кардан гуфта кадом пайда банкет метиянд муин ба суров мебурад мехонад ки чӣ қа муин да мақул меша. баъд дуюм бора омад ки уже суров мурдагӣ буд. боз нияти ба ҳиндустон рафтан доштанд? баъд хай оилаш байрон шуд як занош ҷудо шуд 3 сол бевай гашт. гуфт ки ман дига зан намегирам. зан фақат рашк мекунад фақат ба ҳама кору чақа меша. инояташа гирифтам гуфт уже нои ман буромад ки ин аз занош ҷудо шуд гуфт нои ман уже бад шуд гуфта акун дуюм борам гирам ҳам хеле зан меғалтида боша ки мана бисёр акун мақсад кори санаткорӣ мада чақа меша гуфта ки баъд ин духтарака хай ин духтар ёш буда на мактаби миёна таом кардаги буд. ин духтарака раҳда мебина вай гаштагӣ набуд просто раҳда мебина то хонашона як бача рӯй мекунад ки кани бин куҷо буромадами пагашта мана гуфт ки оча ман як духтарака ҳамҷа дидаму на ҳамон духтар мақбул кардам намери хонашон гуфта вай кард амихел. баъд хай ҳам духтарака нағзид хат ай муддати кӯтоҳ тез вай туй шудан гирифта. гуфт ки ман орзу дорам ки ҳамин занам кати гуфт вай свадебное путешествие вай равам ҳиндустон ҳамин орзума мекунам гуфта. баъд ин боя очахон доштак дилбар ном дошт бисёр дар ҳамин соҳаи санъат ама ёрдам мекард спонсорӣ мекардшада чизе ки ин мехост вай ёрдам мекард ки ҳамин қулои баланда ҳамин бурорам як бача гуфта. ба ҳама вай дилбар бисёр ҳиндустон вай буд бизнесмен буд ҳиндустон кати сару кор дошт. гуфт ки ман ҳамин худам тесрад путешествията вайда мекунам кати занодроӣ мекунам ҳиндустон ки нарасид ба вай. хеле таворо меомадан пеши ман ки хай бачатонам хай биёра ва хизмат кунам бо туйда манам иштирок мекардам охир мерафт ҷа ҳам табрикот мерафт бо ҳам ба манам медидам ҷа шидаги ана ман аз номи очаҷоном аз номи модари худам мегуфт табрик мекард туй дороро. хай ҳама ҷо ки мебурд манам бисёртар пай мегирифт путёвка мегирифт ману модар калонша бисёртар ҷои вайроӣ мекард дамгирӣ истироҳат рави дамгирӣ очаҷон истироҳат кунӣ. ба як бор ман рафсуда будам ки гуфтам ки оча ман намебарам вай она мегем бивиша она мегем. гуфт ки онам тайёр шуд гуфт катитон бояд ра гуфтам ки нема ин дафъа онат кати намерам худам мерам гуфтам чида онама намебарӣ гуфта шумо ҳардутон бояд равӣ гуфта пул надорӣ гуфта ки онама барӣ гуфтам ха буҷетам намерасам ман як худам дорам ҳозир ман барои онам ина пул метиҳам гуфт тез онама равӣ биёре гуфта онам кати равӣ гуфт бе онам ягон ҷо наравӣ мехел бияд модар калон шава мекардам барои он ки бисёртар дар ҳамҷо калон шуд ҳаёти нав ҳавли тағо ҳавли бибивида
ҳамуҷа намедид ҷуроша хона намеовард ҳамуҷа мебурд бисёр гуфтам хона биёр унҷа набар вай чо мекунӣ унҷа бурда мефикр ҳамин ҷурои манда садри динда меҳрубонда ҳама бачаҳода хонаи бибид ту мақулай мегуфтиян гуфтиян ки биё рафтем хонаи бибид ба унҷа қурту шакару ҳама авқотҳои милля мекардану меовардану бачаҳо ҷамъ мешудану унҷа ранги туи хона мешуд ин худаш тоқа ягон авқота ягон кас намехӯрд ҳамон рӯза ки ягон чи ташкил шуд анавхе остон дакҷои садриддин дакҷои биёй ба ҳаёти навамада ҳиҷа ташкили кадистан мекун ҳамая ин ҷамъ мекард баъди ину ҷамъ кушам ё дигар нест бачаҳо мебиёянд ёд будошта ҷамъ мешан дигар ӯ хеле ки суро буд дигар нест мегӯ аз он ки бо падарашон набудан изҳори норозигӣ намекарданд мегуфт ки намехоҳад ки падар дошта бошем ман мехостам ки падари ман падари ман боша мана мехононду ягон институтои зурда ман дохил мешудам мадақалан ягон либоси нағз гирифта медоду мара заҳн медоду ман ҳамаша худум кардам мегуфт ман худум ба меҳнати худум кардам мегуфт имрӯз падарашон дар қайди ҳаёта ҳаста падараш бисёр менӯшид рӯи арақ моҷудо шуд дар қайди ҳаёт буду баъд ман духтарчама шавар додем аку бозор мерам харид мекунем аку хариди туй карсудем ман ӯ тарафи қатора ки савдо мекунам харид карсудем ин тарафи ра ду занак гузашт содиянам дур аку мана дасташа мехикада нишода содае ки ана очаи суроби сафарзодаи анама куҷое мерафтем мегуфтанд ки шумо чихе модари хушбахте ки ҳам бачаи шумо ҳам ҳусну ҷамол дора ҳам бачаи чихе хушрӯе ҳам одобу ослуби гапзанӣ шумода маъқулаем ягон каса хафа намекуна ҳамиқа хушрӯкати одам гап мезана ва ҳамиқа ошиқи ваем ошиқи сухани ваем ошиқи рӯи ваем гуфта ҳамин занакои баробари худмам ҳамин модару ҳамихел бача доранд лекин ҳамихел мегуфтанд бо духтароям ҳамихел мегуфтанд баъди маргуш иқа одаме ки хонаи мо ай тамоми рӯи дунё омад бовар мекунӣ кофта то ҳолия мегӯянд ки ҳамин ҷудай ба хонаи суроби сафарзод ки моро дуои фотиҳа кунем ва мегӯм охи иқа сол гузашт ҳолиам дар ёди шумо аста ёди мо намерава баъди маргуш дута апа хоҳар айкуло буданд 8 сол хонаи мо омадан рафтанд 8 сол меомаданд аввал инҷа шаб месуданд саҳар мерафтанд сари манзил дуои фотиҳа мекарданд баъд клуб мерафтанд яташ гаи мо байда клубда кор мекард апа хоҳараш боша ва шашума дели клубда кор мекард муқаддас ном дорам 10 декабр байда агар абегоҳиш уже ва ё ҳамихел тайёрӣ дида мехестанд хони мо меомаданд ҳамихел барои ин бачаи ман ва ё чихел гирьяҳо карданд чихел бай кардам мегуфтам чо иқа шумо меши барои вай иқа гирья мекунем мегуфта холаҷон шумо намедонед ки мо чихел вай дӯст медоштем ҳамагӣ ду бор якҷо шитагӣ будия накун мега мо шумо туй кардан мега суро ба айнҷа куло бурда ахрар рафта хони мо истод гуфта ҳамихел мега мо да ин чиқа меҳр кардиму чиқа дар ошиқ шудем дар гапзаниёи ину дар корои ину ҳатто ҳолиам беҳад мухлисош беҳад мебиёянд мераванд маъракаҳошон да манам мебиёянд мебаранд ки бод як рафиқи беҳад хуби беҳтарин доранд умедҷон мегӯянд вай мамо бачаи ки гаи Ленинский район буд ози шаҳри на ози исфараро кардам ана он бача дар бари ман фақат росто фақат кати мо ҳамаи корои мо давай ҳамин ба хотири арвои бачи ман ва ягон бор мо дар ҳамин муддати 10 сол бай мана напартов фақат дар бари ман истод ранги бачи калоно бар он рӯз бо исфарада кор мондиянша очаҷон мега ман ҳоли мебиём шумо аз умрат мебиёрам инҷа дар исфарада дам мегирӣ гуфтам охи 11 сол шуд бачам ин қадар ту барои ман хизматҳо кардӣ ай фарзандомам бартар бай шудӣ мега то оне ҳастум ман ба хотири арвои ака мега аксур ман мекунам барои шумо хизмат мекунам вақте ки машҳур буданд овозаҳо зиёд буд як нафар мегуфт ки ба хотири як мухлиси ашадияш ки бо ӯ издивоҷ кардааст ба ҳамин хотир аз ҳамсараш ҷудо шудааст ягон овозаҳо мешуд меомад ман мешинодум дар модарвор бай мекардам оча мегу бовар мекунӣ мо офисим мо ҳамқа овоза мекунам ҳар гафа мезанам ба шумо бовар каран мегирӣ бовар накунӣ очаҷо ман хеле нестам ман хеле намекунам хабада охир баъди маргуш фаҳмидам ки ҳамон ай худу чанд сол калонкати вай доштаю ҳамин хиёл кардам ки ҳамун занака ман ҳеҷ нағз надидам да хиёл кардам ки душмани ҷони ман ҳамун занак шуд
بچه خوشروی به من یافتو خواست که همین قپیده هم خیلی گیره ده خودش ده از دن یوش جوان شب جدا کنه اینه همه چی کار کرد نکرد که فقط خواست که همین زندگیش جدا کنه ده خودش کشم ده بچه مرا ده همین کده اخیر بچه من بعد فرزند کده بده بچه کرده بده بعد چند سال همین روزه که سوروبا در فیلارمونیا وای کردن یاد بود کردن کنسرت موندن همون روز با بچه‌ش آوردم و من گفتم که خیلی بینم کنی چقدر خیلی کودک چیه کودک چی گناه نداره بعدم که بس من دارم بهش میگم ببینم که قشرشو چشمای بچه من قشرش مونان کنده من گفتم خیلی اوچه نصیب کنی لیکن گفتم ندیدم و میدونم که تو بچه کی کوی مای ده که ولی کنوز ناو کلان شده میگن اون وقت نمیدونم چند سال 10 ساله بود آورده بودنش 10 ساله بود یا 8 ساله بود و کودک گناه نداره ده این موقع اینم که یوش بود کی میدونه نزدیدم زنه که چیکار کنه نکی همین زنی دیومشه به حد نزدیدیم دختره که یوش که همین ناو دهم تمام کرده بود اینا گرفته به یه روز اومد که کلین جوگی من انداخته ما هر مشتیم و پوچوی من مساج کرده کلین و گفت که اوچه همین زنی گرفته که شما دا مقبول شد گفته شما گفت بیاد و یه گفته دلی شما یفتم خینده تو هم قماده مقبوله گفتم تا بس گفتنم همین قمیشه گفتم زن ولی این کودک اینه من گفتم تربیه میکنم اینه من مادرور باید اینه وای کنم که بعد این زن شود در توی در بچه تو اوچه شود گفته و گفت که اوچه وقتو که این دلی شما یفته من گفت دست من خیلی بالا میکنم من سره گفت من گفت ندارم در تو اوچه مرا گفت دیلش یفتن خینده گفته تو دیل اوچه مرا یفتی گفت من دیگه در تو گفت ندارم من که دستش بالا گفت جان میشدیم اوچه بچه салом алейкум хоҳарон ва бонувони азиз вақти он расидааст ки коркунед тариқи интернет дар хона нишаста дар назди фарзандони худ яъне кор дар компанияи фабелик барои занҳои хонашин донишҷӯ духтарҳо ин як маркази савдо дар шакли онлайн бо телефони дастӣ метавонед ҳамаи чизи дилхоҳи худро дастрас намоед кор кардан хоҳед ё заказ кардан марҳамат ба рақамҳои дар рӯи экран буда нависед ба шумо ҳамаашро пурра мефаҳмонад. قهری میکردم که چکم نمیزدم درستی من خونم رو میرفتم حیاتی ندم قشتگیم که با ای تریزم میومد خیل میکرد با او تریزم میرفت خیل میکرد با اوستوستا میومد بدر میومد روش دبدواری رو میومد یا برو چکنی اکو چو خیلی شما خر میکنی این گفت شما منو تیستی رو چه نمیکنی نگفت که شما منو این قبعه مهربانی نمیکنی من هر یا اوچو دارو مرا همین خیلی موچه میکنم مرا خیلی مهربانی میکنم من برای من جان شونم ایتیان میگفت با همین بعدی مردنش بعد دیدم که آمدن اما آدم ها چه خودشون زدن و کشتن و من شاک ویسستینی میگم این زنک چوی خیلی میکنه خچه این برای چی خیلی میزنه روشا میکنه موشا میکنه میگم بچه من زویدم این زنک چی سخته در گرفته میگفت بچه رو تو زویدینه که ما باید دوست میداشتیم و کتی ما بود و مورا اوچه میگفت و یا اوچه میگفت 10 اوچه ایدنش میبرم خیلی بچه هیچ کار نداره میگفت تو زویدی خدا تو ندادن که خیلی بچه میگفت همین زنکو گفتن گفت من نفهمیدم سراب جان تیه و ای بودکیش اوجه اینه همه نظم میدین معلیمه هم نظم میدین دختروی مکتب هم میخواه یا دختر ما بودیم قضا خونه حوالی داشتیم هر روز باید دخترک میومد پیشی در ما خولا جان این سراب باید درس گریخت او میگفتم تو شیستیور که هر روز میبیجه من در خبر میکشی کجا رفت با؟ نمیدونم کجا رفت دست 1 ساعت گرفت و اومد همین خیلی میکرد با معلمش گفت که این کودکو آمایده که اوری همین بچه شما ناز میبینه اینا بیدین نفسی پن میخونن اینو علاقه همین ایش دارن در بچه شما میگفتن این بچه شما دختر بزرگ ده همین معلمش رو بری سیفر سمقه زنن همین دختر رو گیدش بچه هم میشن و این گم میزنن دوباره کش میکنن همین خیلی عادت و آمایده که همین آدم ایمایدکی چه خیلی وای میشده که تو آخر همون وای میرفته دن نه 18-19 ساله شد اوچه من زن میگیرم میگفتم طول مایده زنه چکو میکنی خمه وای دختر من نغزیده کن همین دنی که گریفته کن ای وای دختر چه داره میگفت که وای بیهد خوش روی اگر من از بیان نگیرم وای اوجه خوزگروش بسیاره هر کاری کرد که هم دختر گریفته در 18 سالگی؟ در 21
18-19 بود که уже همین دختر کتیبه 21 ساله شد میگه الان میگیریم تمام همین دخترا میگیریم خیلی با گرفتن یادگاریشونه دخی بچی من در پدیز میست میبرومد که دو روز سرد بوش نمیرم $200-300 یا دخی میخواد او خانه ما او بویه که بود نیسته دیگه خب اون خواهرش میگن که زورا بود چقدر دخی دیگه قیمت هم میزد چقدر بوش در خانه هم رشتگی بود همین خیلی چه ناز میدیم این روز یه فرما پگه یه فرما همین توفلی یک بار میپوشید دیگه بار نمیپوشید همین خیلی توفلی ها که کروکه دا که گرفته موندگی با من یک روز میشد ایما چی پوشم ایما توی رفته استرم من یک جای تکلیف کردگیم که اونجا دا باید که چی کار نباشه چی پوشم و توفلی میبراد میاد تیت دهنوش نیگو کده میشه او چه همه امنش مو جمع کرده بخش رو کده مونده هم میگو یک تو اینا به نهنگ مگزین کده مونده موخینه خوب رو خرینیم نه پوش رو بخیر